Ai, namukela nakambe Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, namuntlha ta hi kha hi vulavula hi Ben Mayengani the President na timhaka ta album ya Malambani leyi nga huma hi lembe ra 2020 hi December. Yeah, so ka siku ra namuntlha ra the 1 July tanihi leswi mi swi vonaka kwala ka screenshot, hi fike hi vona Ben Mayengani the President yi fika yi tsala yi ku ahe vaseketeri va President Mayengani, ku hava na un'we a nga pfala Malambani. Ya hi ndlela yin'wana President Mayengani yi vula ku hava ka Xitsonga artist leyi nga fika yi pfala album ya Malambani. So swi loko hi sukela kwale ka December kusukela ka Dr. Joshi Remala album ya vona a yi vuyi Gaza, hi nghenela Mr Post moya wa December, hi tlhe hi vuya kambe ka Mr Post kambe ka lembe ra 2021 album leya Madlokonya, hi katsa ni ka Tim Sherman va psychology, hi katsa na va Mambawulele, hi to album leti hi nga vula ku xiyimo ti le henhla. Se hinkwato ku hi President Mayengani a va lungangi. So hi leswi hi vulaka swona President Mayengani, so mi ta mi kha mi vula mavonelo ya n'wina laha hansi laha ivi continue yi ku se ni kombela ku yi pfala ma swi vona n'we ku Ben Mayengani ri hi yena nga ta pfala album ya yena, ku hava un'wana nga ta yi pfala. Chuzani ku ni humesa rini, September or October? Ni ri sala na famba. So sweswo yeah, so yi le ku chuzeni President Mayengani ku yi nga humesa album September or October. Yeah, so ani sure ngopfu why this year nga la ku humesa hi November ku hila hi ku yi chuzisa vanhu September or October. Ku last yi humese hi November, so ni nga tivi ku why yi la ku tlhetlhela ka October or September. Mara hayi harezi hi swi tivi. Loko ku ri a mi nga za subscribe ta mi tika subscribe. Mani Malambani xi pfukile aye Malambani xi pfukile, n'wana mani Malambani xi pfukile aye Malambani xi pfukile, ni va kume va lo tshama mhano, ni mbarile koloni yo durha, ni cherile na mpahla yo durha, ni xava byala ntlhela ni suka